Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ki Nongïalam jong Coordination Committee of Registered Meecl Association and Union henegasngi kila Pynlong Jingïalang Ïakren Halor bun kimat badan kam ki bagi Nongtrei ke Meecl ki Ïakynduh. Habe Ïakren bagi nong thok kubor hadian Jingïalang u President jong Coordination Committee of Registered Meecl Association and Union uba arju dekar habakren henegasngi ulaong bakakenhun kam kedaukti yano hendai kum ki Nongtrei ki kwa ban penpau ki Jingïalang ki bagi Ïakynduh nakapor syakapor. Pilih ban nakapor syakapor kekenhun ketrei ban ai kajing syakri ke babahatam nak bentau ki pajba. Ula ongru bada kajing trei shitom jong ki Nongtrei baro lagi day ki badan account office neki security ki kam ki yatbet hendai hapding jong kata ngiyi bakadan kajing tuna lagade nakaliang ke sarkar ni ke management ban ai jing kershan yaki ngila penbiang ki jan kam habun ki liang hendai ngosi baka sarkar kam shimnala ban pendap ki kam ki balat watla kedai tang khendiat ru kiwe kitnat kilale hendai ke Meecl pat kam shimladan kum kata ule thu baka commission kala kren shai bapila ban thung kam lada kila ban pensisha yang jingdan kam kekenhun kala ban pensisha ya kata hendai kam don kejing shim khia kabede bat kani katnat kala kiyo hendai kejing don jong kibrio kibatrei pat kalnang hyar ula ongru bakidon ki Nongtrei kibratrei islam hendai kim pat thung kam pura yaki kasing kekentui ketenat bantung kam purano yakini Nongtrei ke blatrei islam kabadi ke hok jongki kila ai ke jing syakri syakatenat hendai kim seo ya kata kabadi hok jongki ke union ke kerpat di ke management bagan pet yakini kimat jingdawa bat ban pun utlong no kenang bakan don ke jing telun hakikam ki jam baro aku banding kong apa masih mereka di kalat pun ai kublai yagi para Nongtrei baru play for joki panungan chani ke Jingïalang bat kumjuru yakini ki para nongkit kam kiba present di different unions associations atau kan organisation ke jongi kani ke Ïakynduh ke jongi mentakasni kumdai ke eru kabangnya kedokti ne banginya peni gono ke ba bakla handrei kumki Nongtrei ni kwa pan pau hangne lamba jangan ni Jingïalang ke bangi Ïakynduh mentakasni kalong ba yaki issues kiba kumki Nongtrei ki egi Jingïalang ki bangi Ïakynduh nakapor syakapor bat kumafilai ihi nakapor syakapor hakaba kani ka organization hi kadai ban ai ka service ka babahatam do jongka syapoi ba hakaba dai bat ka jing sam ya ka boarding kadai ngas ngopat kumu engineer but belum responsible ru ya ka bha ka miat ka jongki Nongtrei but ka organization hiru berkawai ba maybe ngidang don ka scope kabangin improve hapadeng ka jing trei syutom ki jongki Nongtrei baro lagi day ki badan pok ki office ki account ki security ki badan pok ki field ki pendep la ka benta ka jongki hare pedeng jong kata ni ipat ba kadan ka jing duna la ka de nak sarkar la ka de nak management ka jongi bagin ayangi ya kata ka support bali ngong kata namar ba pini iba hakini kisnam ila build up ya ki infrastructure ka jongi ki pun ba lagi de ki line ki substations hapok ki field accounting bangi happen pendap ki port namar hakini ki juk ki pementa ngidan ki regulators ki bangi happen pendap ki port balabu ki time bound handai ka basongsi kalong ba nakanu ka daw baka sarkar ka management ka feel ngalap nong kata bahkan pendap ya kita kejingdan kam minimum ngimang mengidan kam sibon harai minimum manpower requirement kuma fi hagi state hagi district ba fair menta la fill up dot block
bagi departments ki per lamba ki different recruiting agencies lagadai ke MPSC lagadai ka health lagadai ki police hari hangi kamdan kum kata ka belong permanent in nature handrai ngakwa bani thore fi ba commission ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission aka aksal trip Oktober 2000 clearly kelas state ang to ba pila bentung yaki beliau subject to within justify but nila man justify kita pi bun pungweng ang kinigi asset semua nado gisnam nyopu arab ngla chimti kum ka MSCB dan MSCB hadu menta ila kiu dagi posha hari ka manpower kadang here nolor kita ru kidang don namar ba irregularly mentang ilang nong dunai ka hajar irregular staff TPE over the period of time kajing expand ya ka organization ka jongi nyim ong ba 100% ka divan fill up and at least have a roadmap ba kumno ba fill up at least in the next 5 to 6 years phila ban bridge ya ka gap pi ka bolong serious ba ka digani menta kum akini technical post be accounts ru hang ru apa ka corporate office ru mentala dengan don be di contractual la kumno menda kini hakanu kar kam kin sim kum kita ki ban pe ki power station ki substation ki jongi kena ke huge gap kumno fin run ni kini ki equipments ki bagi spark crore atau kan dan accountability tinggi ngilang la bain ni under different section act be it Electricity Act 2003 be it Factory Act but kiwi act hari napi jangan ni ka jala ka jongi la violate di kita bar ku piong ba khatang pangut di ki contractual tapi ni hoi patban pak tam mene piong ru ba kum ka organization kam sha ban ai shaka private company agency ya kan ka Meecl pio jingtep le se ba kadon ko jingtmu ban ai shaka private company kan ka fi habe fi pej ya ka jinglang jingman apa ka ri ka jongi government of India fi kaya chata nadu gisnam gi bonsha hele banon ra gi bil gi ba per pa parliament ba Pynlong an badru atlang i kini gi banai bladep kum gi Nongtrei kum ki wei ni gi constituent smak sikar mau jong National Coordination Committee of Employees and Engineers jong kari ber ka wei ngidan bentah ka to aku ba PE mata ka UP Chandigarh bat ki wei ki area kelas dan ban kre ban privatize bat ni i ya kata ba kanum slam ka ni ka jala ka jong ni but ngaku aban pentahong ni ba lada klam ayang ya kata ka level playing field kabangi dan kami kata ka minimum requirement ka jongi kumno fin ong yang ipin keno ngi bangi field ngaku aban itu ipi hang ni ba kadon kano ka jinglon shop je kamariang ibriu ki jongi with the minimal manpower resources nyele ban restore ya power supply at the minimal time berarti kuma kita import dia ayo teng kalan ke behe kado atar 3 kb kado ke 11 kb kado ke LT ke hado ke yeng ke sem ke jongpi priority ke jongi ke long ba ngin restore sai ke kalan ke behe atar 3 kb nadap nang tongi restore se 11 kb nadap nang tongi restore se ke ni kilan ki ble ki yeng ke sem kata kadau teng kidon ki yeng ki biok kloy kidon ki yeng ki bayok kham film ma ble kidon ki multiple faults at different level jongi coba fidna ya ki hadu mentah ka sengiru ya kata ka ke ba nyo ya kata ka permen ka jongki ade fimna ban decide do mentar ngilaya ke Jingïalang nak por ringi itu pat ba kadon ka jukun suki kumjuru ya ki security ngolong concern ba mangi berkhaj ngolong concern ba PE mentah ya ka jinglong jingman ka jongkan dengan neighboring countries ka jong ke Bangladesh long very hostile ya kari ke jongi but PE ke kanong long vulnerable ke border ke jongi but PE kita kili no ma kiba different ni leno ma maybe hakiniam maybe ka kiba dai ngimte pe ke banjai ke jela ke jongi are pe kini vital institutions ke jongi pangidan lagi dai dam ki substation ki power stations ke jongi manu man kiba pli gini ki home guard tang kata ko hok ke jongi ru ibarat tam ru till today
feel kani kadi ke bangi pa ba jing song si shisha kila ai ka service ke jongki idan gibla plaisans nem shipos nem katsans nem apos nem kadi ka hok ka jongki ka baginyo e kata ka bala class na po kani ka home guard and civil defense ka baki class ki as a highly skilled ya kata harap himsiyo but ngam tangi kini vital institutions ke jongka utilities ke jongi sekibai ka national security guard habaki one ban assess ya ka preparedness ke jongi tung ke utility kini ke bangi pe ki dam substance ke jongi kisha makolong vulnerable ima ba ya kani ke ba organization ki ba he ke jongi state hello chief minister honorable chief minister fin chim khiai kani but even ni government of india ba fin chim khiai kani namar ba nimtip chisen kasi kan jia yo god forbid mo ba mangi family ke jongi yo ngilik kai sini sitai yo kidan ki bom hang tai babu kini gili ano kani ke ba kum ke jela namkren kum engineer namkren kum Nongtrei juga Meecl kani kapor harai aku amna pa ni kani ka serious issues ba kum ke jela kum dari Ïakynduh ma de sakawai padu ko belum very important ka bang aku amna pa ni kalau ni revision of pay scale ma kani ka revision of pay scale la Nongtrei kam ya kana do isnam akan dai sepak akini power utilities perfect isi Nongtrei kam kaman dasan snem ka jongir ngla de kata andai ka basongsi kalong ba mentala nyubnai tam kila de benle nadu strik Januari arajar arpusan hari hadu menta ka management tempat ni notification tengi request ke management ru kanang makanum dan kanu ka burden mak area burden kum mengimat ati arajar khatsan arajar khatsan ka area kadang clear hadu uni November Desember arajar arpusa tingim kuat benmat kami kita gi burden de confess ka organization government to confess iku apa pin clear no ya kan notification kepada juga revision of pay scale namar ba ya kan iru commission kala ala when it comes to employees cost fi tingalongo long babalay ba kalian go juga management to constitute ting appeal yo CMD jongi ya ki board member to honorable power minister to chief minister benchim khiai kan ni kanang ba kum ki Nongtrei inyo ai ka badika hok ka jongi bana ko arbon ong pi hang ne ba kum ka si karmau min sia long min se kendu biang ka meeting ka jongi ka behe mo menta ka singi ki bawan ki tangi marjan ne ki pastor ba khapsor ba haka second week ka jong September min sadon ka meeting ka behe ba haka ba kenado na borok ka district kinwan ba hang ta angin sesim ya ka rai ka batenge lada kamdan ka nuru ka visible action ke bangini nakaliang jaga management hangta ngin sarai lagi day ban shim ki steps bangin inya chmat na banta bang announce ke education ru nya nginum hesitate ban shim hakata conference ke bangini kendu aka second week jongu September distribution franchise ma kane kadai ke bagil hand over ka to kane company ka to kane ki subdivisions ma agi por bal align de nakaliang jaga si karma la approach ko management la ongru yaki ba fi gini company kila default kadang gawe company fitco kabla default ado ngatai mentayo kala pois ki 10 crore ma bat kala file ro yang tak bankruptcy applications ke jongka ma apa kanika tribunal de lada kum ke management kila ben syah do kan ni balikin mentaba kim ayingi gibreo minimum ke bengidan kam ngin ran himangi ho yo menta kala kalos kala bonon life percent kai kisnam ki banwan apa kasis nam asnam menurut ban garanti ya fi bagi Nongtrei gi jongi kilom capable ngila ban reduce ya kata kalos syak hatsan 100% berkawir ko aban yutu fi hang ne kalong ba abangi pai Syakini company hakitu ki area ngan chimik example ke jong fipo mosen ram subdivision la filip pe jam tu nadu 11 kb line ba LT line ki giron maki tapi substations ni pe mangi ba 30 kb line ki infrastructure hang tu kala hier bah nomor kani company kasu kamai be kamdan kata maintenance kini infrastructure bar kini ki schemes ki ba fair ka bakawan lamba jong government of India ni kamla ban pentrikam hakitu ki jaka de ngi request ya ka management ru bahkan sim ti biang ya kani ai kan minimum requirements iki beri ki jongi ban ngila ban baru
teknik infrastruktur bagi aikas best of service ya kita gibri beran cakap kan monson ram bagi bahap apa cakap ni subdivision macam juru ya kiwe subdivisions beran apa jalan macam kanan make impact Kadang nampak kejenggut nak lagi pai bang sih. nah kadang mata bagidan ni company Jingïalang kan lang ba balai baklam cancel lang fiso menaduk gitu kuar balai bagi sya bahaduk ani kisnem teh bahkan niat atas nem kan long Kanos nam kalaya. ala bun snem kan kalau default ka payment kan dengan TPI action ka bagi sim kan